بایدن فەرمانێکی نوێی لەبارەی کۆرۆناوە ڕاگەیاند. 11 سپتامبر و گەڕانەوەی تالیبانەکان. ئەمریکا و ڕێگایەکی جیاواز لە بەرامبەر گروپە تۆرۆریستەکاندا. تەماشاکەی لێ خۆشەویستی دەمەتان خۆش لە واشنگتن دیسیەوە خۆشاتنەوە ڕای بەرنامەی کورد کۆنەکشن دەمژمار نەوەنی من شەوەکی وەدەم واشنگتن هەینی 10 سپتامبر ساڵە 2021 ئومیدوارم دەمیگی خۆش وەلمان بوانە سەر. سلااو ڕێزێر من ساڵح دەمی جەرج بووە بینەرن هێژا ئەم ژێ ئەمریکای دەست پێ دیکەن. دەمەکێدا کۆ بەڵاوونە جوورایە دەلتایا کۆڤید-19 لە ئەمریکا بەردەوامە و هەفتانە بە حەزاران ئەمریکی دکوژە سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن هەن پیڤانی نو ڕاگەهاندن ji بۆ ڕێگرتنا لە پاندەمیە. لە گۆر بریارە بایدن کارمەندên کۆمپانیên mezin تیمên تەندروستیە و کارمەندên فدرالی نەچارن کۆ ڤاکسینان وەرگرن و کۆمپانیên کۆ پێگیریە bi vê biryarê nekin dê rastî $14,000 ceza bibin. Zanayên pandemiyê piştgiriya vê biryarê dikin. Plana Biden ya nû dê bandorê bide ser herî kêm 100 milyon Emerîkî li gor koşka spî lê hinek dibêjin ev biryar nedistûrî ye û cihê dabeşbûnê ye. Biden her wiha plan dike ku dibistanan vekirî bihêle rêjeya têskirinan zêde bike, daxwaza bikaranîna maskan dike û vaksîna bihêzker ya sêyemîn dabîn bike. Rêxistina saxlemiya cîhanî bang li welatên maldar dike ku dayîna vaksîna bihêzker rawestînin heta dawiya salê lê koşka spî dibêje ew dikare wê jî bide û vaksînan ji bo welatên dinên cîhanê jî dabîn bike. Biden got Amerîka 140 milyon vaksîn dane bêhtirîn nod welatî li seranserî cîhanê. یادی بێساڵی هێڕشەکانی تیرروسی 11 سپتامبر پاشماوەیەکی کەم لە کەشانەوەی ئەمریکا دیێت لە ئەفغانستان لە کاتێکدا جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا دەڵێت چوون ئەفغانستان بۆ ڕاونانی ئەنجامدەرانی هێڕشەکانی 11 سپتامبر و ڕێگەنەدان بە پەناهگایەکی ئارام بۆ ئەلقاعیدە بوو. بەڵام هەندێک لە شارەزایان پیان وایە لەگەڵ دەست بە سەرایگرتنی تالیبان لە ئەفغانستان لەوانەیە بەرەنگاری نوێ بێبنەوە. ساڵڤەگەرا بیستەمینیا ئێریشن تەرۆریست یەن 11 سپتەمبەرێ لە ئەمریکایە ئیساڵ نەوەکیا ساڵێن بووریە. بەری چەند هەفتەیان ئەمریکا شەڕێ 20 ساڵی لە ئەفغانستانێ بەداوی کرد و هێزên ئەمریکی بە تەمامی ژیوی وڵاتی دەرکەتن. ڕێخستنە ئەلقاعیدا لە دوو ئێریشên 11 سپتەمبەرێ بوو. vê rêxistinê Efxanistan ku wê çaxê di destê Taliban de bû ji xwe re kiribû bingeh. Ji ber vê sedemê Amerîka derbasî Efxanistan bû Taliban ji desalatê avêt. Rêberên Amerîkî dibêjin êdî ew armanc pêk hat. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. ئەمبەری نێزیکا 20 ساڵان بە ئارمانجین زەلال چوون ئەفغانستانی داکو ئەموان کەسین کو لە 11 سپتەمبەرا 2001 ئێریشی مەکربوو بگرن و پشتڕاست بکن کو ئەلقاعیدا ئەفغانستانی وەکە بنگەه بکار ناینە کو جارێک دن ئێریشی مە بکە مە ئەو یەک ئەنجامدا. لێ لە دەما هێزên ئەمریکی خۆ ئامادە دەکردن ji Efxanistanê derkevin حکوومەتە ئەفغانی لە هەمبەر تالیبانê هاتە ڕۆخاندن و ڕێخستنا تونندرê êdî welat kontrol kir. Bi vê yekê jî bi spor dibêjin dibe ku metirsiya rêxistinên wek Elqaide careke din vegere. Al-Qaeda has been diminished. The group certainly hasn't been defeated, and with the Taliban victory. Tevî ku Al-Qaide hatiye lawazkirin, ev grûp tekez nehatiye têkbirin. Bi serkeftina Talibanê ez û gelek şorefakarên dî jî bawer dikin dê rêka pêwîst ji bo Al-Qaide hebe da ku rêxistina xwe ji nû ava bike û dibe ku carek din êrişî welatên rojavayî bike. Orlando Denzel profesorê li zanîngeha James Madison li Virginia dibêje tevî guhertinên ku di nav 20 salan de jî ji dema êrişên 11 Septemberê çêbûne pêwîst e Amerîkî her agahdariya rewşa ewlekariya welatê xwe bin. 9/11 is a reminder to the country that 11 Septemberê bîrxistineke ji bo vî welatî ye ku divê hişyar bimîne û asta agahdariya xwe kêm neke. Derketina hêzan ji Efxanistanê nayê wê wateyê ku hêmanên
تیرۆرێ دێنەمینن. êrişên terorîstî berî 20 salan bûn sedema damezrandina çend dezgehê nû li nav hikûmeta Amerîkî ku erkê wan ye sereke parastina ewlekariya Amerîka ji gefeyên terorê ye. Hikûmeta Amerîkî her wiha bi trilyonan pere xerç kiriye da ku şiyanên dijî terorê û karînên hêzên operasyonên taybet baştir bikin. Lêbelê hinek pispor dibêjin hîn jî kar divê heta ku Amerîka ewlekariya xwe baştir bike da ku careke din êrişên wekî yên berî 20 salan pêk neyên. There's a shift right now away from Nihava guhastinek ji dijatiya tîrorê berbe hevrikayiya hêzên mezin ve heye. Ez bawer dikim ev yek û aloziyên ji ber nexweşiya koronayê dibek û bihêlin hinek çavkaniyan ji dijatiya tîrorê bibe. Ev bixwe jî dikare hinek lawaziyên nû di qonaxa bê de bixwe re bîne. Hema herkes hevbîre ku Amerîka îro ewletire ji berî 20 salan dema ku ew êrişên terorîstî pêk hatin. Lêpirsa sereke ku herkes hizra wê dike, gelo jinha û bişûn ve divê Amerîka çi din bike da ku ew ewlekarî li jêr rewşa cîhanê ya nû were parastin. Sîrwan Qoço, Dengê Amerîka, Washington. Rojekê berî 11 Eylûnê li Amerîka amadekarî dibine ji bo darxistina merasîmên salvegera bîstan ya êrişên terorîstî. Wezareta Berevaniya Amerîka Pentagonê jî ku yek ji sê cihan bû rastî êrişên terorîst hatibû, xwe ji bo vê boneyê amade dike. Ji bo agahiyên bêhtir divê derbarê de niha hevkarê min Necîb Balayî ji Pentagonê bi riya Skype bimeraye. Dem baş Necîb, rojekê berî merasîmên feniyên êrişên terorîstê çi cure amadekarî li Pentagonê dibine? Belê Salih, amadekariyên nihal vê derê têne kirin, wek dizanî ku em li derveyê avahiyê Pentagonê ne nihal aliyên Bakur yê avahî tevgereka rojnamemanan heye gelek li vê derê çendîn kanalên televizyonî û medya Amerîkî û her wisa hemû beşên nêzîkî hemû beşên dengê Amerîka piraniya wan vê derê ne amadekariya dikin ji bo merasîmên subê ku subê saet nehdê li avahiyê Pentagonê dest bi merasîma heye kirin. Wezîrê Berevaniye Lloyd Austin û her wisa serfermandarê giştiyê hêzên hevbeşên Amerîka General Mark Milley dê pêşwaziya mêvana bikin û ev merasîme wê bi şêweke rêkûpêk derbas bibin û ewlekarî hatine standin pêşwex Pentagonê ragihandiye ku tenê ew dikarin heta 6 rojnamevanan daxilî avahiyê Pentagonê bikin û bişên merasîmê de bejdar bibin ji ber tedbîrên têstandin li Covid-19 wan tedbîran ew bin pê nake ji ber wê yekê nahêlin gelek rojnamevan derbasî nava avahiyê Necîb yani merasîmê bibin. Îsal 20 saliya salvegera yani wan êrîşan e taybetmendiya îsal ji salên berê çi ye yani li ser asta ewlekariyê li ser asta kombûna rojnamevanan wê derê yani ew ciyawazî heye di navêna îsal û salên berê de? Ciyawazî Salih tenê ew ku di raportê jî de hat diyarkirin ku 20 saliya ya hêrişên terorîstî yên ser Amerîka, New York û Washington û Pennsylvania bû. Ev bûyere wî demî de hat ku leşkerê Amerîka ji Efganistanê nemabû ew armanca ku pê çibûn weke serok jî gotiye ew gihane armanca xwe vegeriyane vêrê tedbîrên ku dihêne standin ji bo meselên ewlekariyê tevgereka pirûkan heye Salih pirûkên helîkopter hene her wisa niha kamîra nikare bibîne lil esmanî hin pirûkên dinyên biçûk hene wiha diyare ku ew pirûke zêrevaniya ya hemû Washingtonê dike ji ber ku rojeke giring e dîroka Amerîka da. Necîb gor hate ragihandin ku wê ew merasîmên ku swahî bibin wê nevekirîbin ji bo rojnamevanan rabikêmanî jî yani tenê ew kesên ku navê wan berê li Pentagonê hene ew ê derbas bibin ev jî ji ber ku bîsaliya salvegerê yan ji ber hin tedbîrên em bijin saxlemiyê ne?
صالح وكما قلت جبر يا ايكي وكبنتاغون ديال كري جبر تدبير ين كوفيد 19 جبر ايكي يا دويجي بلانا يا قصر سبي هاتيه اشكال كرين كان و تشاوان مراسيما رينج بيخن قال روش هلاتي و هند آلاين امريكا الاليكو فروكابي كتي قشتا حفتي وحفت افروكا كوش فرنجها واشنطن دالاس رابو يكودا بتشيتا لوس انجلوس وهاتي الافاهيه بنتاغون خستي وي بشي افاهي بله خالت الزلال بهجين هفكاري ما نجيب بلايتش بنتاغوني مرابي جالكس باس ماوەی 20 ساڵە لەو کاتەی 11 سپتامبر ڕۆیدا بەڵام زۆربەی ئەمریکایەکانەوە بە تایبەت نیویۆرکیەکان هێشتا واز دەکەن کە دوێنی ڕۆیدا خەڵکەکە هێشتا دەتوانن بە بێر بهێنەوە کاتێکی ڕۆژەکان ئەنجامدران لەکوێ بوون. دسەر ێریشا 11 ئیلۆنێرا 20 ساڵ دەرباس بوون لە هێژی باندۆرە ێریشی لەسەر هەستی نیویۆرکیان بەردەوام دەکە. لەورە دێریشە ئەسمانیدا دو ئاواهین بلند ئین ناوەندا بازرگانیە جیهانی و بوان را 5 ئاواهین دنجی هەلوەشیا بوون و دە ئەنجامێدا نێزی 30,000 کەسان ژیانە خۆش دەستا بوو. پشتی 20 ساڵان هێژی ئامریکی دەزانن کاوێ ڕۆژێ ئەو لەکێ دەرێ بوون. Di roja êrişê de konferanseka min hebû û kurê min jî nexweş bû. Cîranekê min hate malê û ku lê kurê min xwedî derkeve. Cîranê min got êrîş hatiye kirin. Lê min nikarîbû bawer bikim. Paşî ez çûme konferansê û li wir her kesî li televizyonê temaşe dikir. Ez piştî 20 salan jî hîn vê êrişê weke tiştekî sürrealîst ango rastîdar dibînim. ئیرۆ ئەم لە ڤر دەگەڕن و هین بەشن عێریشە دەبینن و مرۆڤ نکارە باوەڕ بکە. ڕۆژشتوانێ بناوی هولیۆ مارتینەسژی دەدەمە عێریشیدا وەک زارۆکێکی 12 ساڵی دە دەبستانێدا بوویە و پشتی عێریشی دەمێکی درێژ نەکاریە خۆ بۆ لە هیچ بکە. دەمەک و عێریش هاتە kirin ez di dibistanê da di nava dersa matematikê da bûm. Em hemû birin salûnekê da berhev kirin. Me nedizanî çi diqewme. Paşî dayika min hate gel min û ji min ra got kanê çi çêbûye. Min nedikarî bawer bikim. Ez niha xwe pitir bi ewle hez dikim. Divê hûn hîn bibin bi vê rastiyê re bijîn. Bajarê New Yorkê bi ewle ye. Li derdûra me gelek hêzên ewlehiyê hene. کریس لاولشی وەک زیارەتوانێکی هاتیە موزەخانەیە 11 ئیلۆنێ و گوت و هەر چ خەس عێریش 20 ساڵ بەرێ هاتبێکردن جی وەک دۆهدەدە هیسکردن. Ez gelek baş dizanim ku wê rojê ez li Kîvê bûm. Ez li wîlayeta Connecticut bûm. Di trimbêla xwe de diçûm karê xwe û min di radyoyê de êrîş bihîst. Balafira yekem dema ku ez di trimbêlê de bûm êrîş kir û ya duyem demê ku ez gehiştim ofîsê. Her kesekî li televizyonê temaşe dikir. Rojeka wesa bû ku mirov bawer nedikir. Yek hez dike ku êrîş do bû. Kanê Bushî îro hatiye serdana qurbaniyên 11 îlonê û got ku ew gelek xemgîn bûye û hêjî nikare bi wê êrişê bawer bike. Di roja êrişê de ez bi keçika xwe ra beşdarî grûpekê bûm ku piştgiriya daykan dikir. Dema ku min bihîst êrîş bûye, ez çûme dibistana zarokê xwe yê din. Hemû malbatên zarokan li dibistanê bûn. Ta min di televizyonê de dîtî, ez hingî têgehiştim çi bûye. Hêjayê gotiniyê ku îsal di salvegera êrişa bîstan a 11 îlonê da ji bo qurbaniyan seremoniyeke bîbîranînê wê were li darxistin. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York. نوێترین هەواڵ و زانیاری خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا. سبەی 20مین ساڵیادی هێرشە توریستەکانی 11 سپتامبرە کە تێدا هەزاران کەسانی بێگونا گیانیان لەدەستدا و لەسەر هەموو کۆمەلگەکانی جیهاندا لە ڕۆی ڕایمیاری ئابووری و فەرەنگیدا کاریگەری هەبوو و هێشتا وێنە و دیمەنە دەڵتەزینەکانی زیندوو ڕاگیراون و بیرێنەکانی ساڕێژ نەبوونە و ژیانی مرۆڤەکانی لە ڕۆی گەشت و هاتوچوو لە نیە شار و وڵاتان و فڕێنە ئاسمانیەکاندا سەختتر و سونەدارتر کرد و
مرۆڤەکان بە تایبەت بێگانەکان کەوتنە بەرگومان و بەڵکو گومانشان لە خۆیان بوو تۆڵەی ئەو توریستانیان لێ نەکرێتەوە کە تۆڵەی خۆیان وەکو دەڵێن لە ئەمریکا کردەوە. ڕێکخراوەی بنکەڵمانیایی گەرانی بندەست کە لە بەرامبەر گەفە یان هەڕەشەدایە سبەی هەر لە ساڵی 2009ەوە بەهۆی پەتای کۆرۆناوە بوو یەکەمین جار کۆبوونەوەی ساڵانەیان ئەنجام دەدەن کە هاوکاتە لەگەڵ 20 ساڵیادی هێرشەکانی 11 سپتامبر. بەڵام پێش بچینە سەر باسی 11 سپتامبر ڕۆ دەکەنە لای دکتۆر کەماڵ سەیدۆ بەرپرسی دووسیای کەمایەتی ئاینیونەتەوەکان لەو ڕێکخراوەدا کە ڕاستەخۆ لە ڕێگای سکایپەوە لە بەرلین لەگەڵماندایە. دکتۆر کەماڵ خۆش هاتنەوە بە بەرنامەی کورد کۆنەکشن بریارە سبەی چی لەو کۆبوونەوە ساڵانەدا باز بکرێت؟ ڕۆژ باش کاکجانی ئەز نەل بەرلینێمە ئەز شارێک گوتنگنە ناوەڕاستە ئەڵمانیا ئیالەتە ساکسۆنیا ژێرین کۆبوونەوە لە ئەوێ چێ دەبێت لە باژارێک گوتنگنێ چ دەبێت ئەفژی وەکووەژی گوت کۆمبوونا یەکەیە پشتی دەستپێکردنا پاندێمیا کۆرۆنا دکەوێ ڕۆژە 11 مەهانەها ئەدوێ باوەڕێدامە لە گۆر پلانە کو هاتی حازرکردن وێ دەقەیەک بێدەنگی بێ لەسازکردن ji بۆ قوربانی 11 سپتامبر ئەو کەسên بێتاوان کو بە هەزاران کیلومتر ji navçeyên کێشەیان دوور بوون جالiyên